Lakhipur online puthok saba megi tang kuntaret ningthau kaba numiki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maroi Pao. Manipuri Welfare Society Ramprasadpur Dholai Kasarna Mairoi Singbu Taram Nokre. Manipuri People's Front MPF ki ahum suba General Assembly mifam Guwahati da pangthokre. Nonglei nuksit remal pung da kilometer chama ga taratagi chama kun phawbagi chang da sisilakle. Joypur da Milal Kasar ki makhada Joypur branch semkre. Tripura da Cheola machupna chatharakiba exhibition amasung demonstration ki thorom ngasi loisilagani. Asem memchana iba wari machagi lairik nungsi manduna ngarang phongkre amasung jiribam da chathariba kang tournament ta ngasi LECA ga MITL ga sanagani. Haujik mapungoi Pao tabirase. Manipuri Welfare Society Ramprasadpur Dholai Kasarna Mahiroi Singbu Taram Nokpagi Thoromama Bam Ramprasadpur Panibhora da leiba Community Hall da ngarang pangthokre. Thauramda N Chandramohan President Manipuri Welfare Society Dholai aduga KOCini Jayanti Singha Patame Singha Nolini Prajakumar amadi Mera Khombine Singba Potharamoja Singh Loinana Hemendra Singh Headmaster Hawaitang High School aduga Social Worker Krishna Chandra amadi RK Bimolana mathangsina mipamapu mithunglen amasung ikai khumnajaba mithungsing oina dais tapamki thauram aduda MA Gold Medalist Neha Singha aduga SS First Division Taret loinana Metric Exam da makok thongna pass tawrakiba punna mahiroi nifu tareta memento ga loinana lengyan khudol tamki thauramda Manipuri Welfare Society ki General Secretary Salam Kishore Kumar Assistant Secretary Singh M Nabak Kumar M Ananta KH Anil Kumar amati Treasurer M Dhirensu Sarukjakhi. Aigi mings Neha Singha kawi, aigi babagi maming na Manilal Singha, aduga aigi mamagi maming na Bhanumati Devi kawi. Ai sida dholai gi school BNMP HS school sida gi metric 2016 da pass out of jai, aduga school asimakta da 2018 da HS da first division da pass out jai. Adugi matung da Janata College Kabungansta Mr. Manipuri Department major subject lauzaraga ai like tamjai aduga 2021 da Janata College tagi pass out tawjaraba matung da Assam University Silchar da Manipuri Department da ai yak like tamjai aduga 2023 da ai amu pass out tawjai master da aduga masigi matung da Chahi asimakta da PhD phangjaduna ai hoji course makha chadari tuna aina tawbangam lagadi nakoi susoidana tawbangam gani haibagi thajaba lei aduga matungi tungi punsida hena chinau singna chawkat pa oisanu hairaga matang asi loisin sir. Thank you. Bam mai geida akoi ge khungang tara nipan na tinaraga open meeting ama akoi tawi madugi meeting aduda akoina warep naki akoigi huji Manipuri society da leiriba award pa samaj economical educational social asigi award pa kayam rom gi maram da akoina nei raba matung da masigi award pa singje khitang sogot pa jabagi digam da akoina khara hona ragadi masi sogot pa jani khanduna Manipuri Welfare Society Kauba Lupa ma koina nauna lingachabani adu lupa dugi makhada ngasigi ahanba akoina thaudang haiba tare thabak haiba tare akoina paikachari base students felicitation program je akoina ahan boina paikachabani akoi tungadi asiguma program je soidana chei kudingi pangdokpa ngambagi thauna ma leire haiba je akoi society gi ngasi mateng bangbirei ba mioi singi wakal pukal jenguraga akoina thajai dudi Manipuri Welfare Society se tungnasu masi suron saron ki masi akoina khudol ama oina thamba ngamamgani habese akoi ngasi gi mifam dina akoi thajaba ama leire aba satra sina class 10 je het loi koi matungda akoi da option khara lei aba hoi ai general line da tambama 11th 12th up to master degree ma science to bajai natraga ma commerce to bajai
अदुगा अदुमेना तौना अखोय अप टू मास्टर डिग्री पीएचडी बौदा कोई तम्मे अदु नतबदा अखोय की प्रोफेशनल कोर्स से प्रोफेशनल कोर्स लेसे अखोय क्लास 10 हेक लोय पदा अखोय न तबुजा प्रोफेशनल कोर्स से अखोय आईटीआई अमा लेरे द आईटीआई द लेरिबा मागी डिसिप्लिन स्ट्रीम सिंसिटी मैम नसु मसिदी वेल खंग पोने से आईटीआई से अखोय फैशन डिजाइन तौबा गेगी अखोय की ऑटोमोबाइल दुमाइना तमना तौबा कोर्स से Manipuri People's Front MPF की अहम सुबह जनरल असेंबली मिफम रूपनगर गुवाहाटी दलेबा असम फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस हॉल दा मेगी तांग कुनमंगा अमदी कुंतरुक थांगजा अमसुंग नोंगमाइजिंग निमित निनी चुपना पांगथोखरे अहानबा नुमित की डेलीगेट सेशन दा MPF की प्रेसिडेंट यंगखोम उपेंद्र अमसुंग वाइस प्रेसिडेंट GK लेसिंगबमना मिफम मपो ओइना पांगथोखी थरोम असिदा MPF की डिस्ट्रिक्ट कमिटी के अधिक लाखिबा मियोय कयाना सरुक जाखी हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी की प्रेसिडेंट H खोम्बा अमसुंग ओजा जादुमनी लखीपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी की वाइस प्रेसिडेंट जियाउर रहमान होजाई डिस्ट्रिक्ट कमिटी की प्रेसिडेंट नंदैबम वीरचंद्र अमसुंग जनरल सेक्रेटरी W जॉय कुमार सिलचर डिस्ट्रिक्ट कमिटी की जनरल सेक्रेटरी खीरो गोपाल शर्मा अमसुंग MPF सेंट्रल कमिटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंह अमसुंग एडवाइजर कया यावना डेलीगेट सेशन मपुंग फान की डेलीगेट सेशन नुमित असिदा MPF सेंट्रल कमिटी की सेक्रेटरी जनरल मोइरांगथेम प्रियदर्शनीना चाही की पाउदम पाथोखी लोइनाना जगा चादिंग की पाउदम MPF सेंट्रल कमिटी की फाइनेंस सेक्रेटरी M सुरेश न लांथोखी डिस्ट्रिक्ट मरी की सु डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट पाथोकपगा लोइनाना MPF सेंट्रल कमिटी दा नौना खल्लबा सेक्रेटरी जनरल मोइरांगथेम प्रियदर्शनी देवी सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव बसंत सिंह पब्लिसिटी सेक्रेटरी GS थोंगरा गुवाहाटी दगी नौना जॉइन तौबा एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंह सोइबम लखीकांता काजी कुतुबुद्दीन अब्दुल सलाम जमीर हुसैन बु सक्ताखे अरोइबदा MPF सेंट्रल कमिटी की प्रेसिडेंट यंगखोम उपेंद्र ना MPF ना नौना खल्लबा फमसिंग एग्जीक्यूटिव मेंबर मयामबु एप्रूव तौबिदुना डेलीगेट सेशन मपुंग फाना लोइसिंखी बे ऑफ बेंगल समुद्रदगी हौरखिबा साइक्लोन रेमालना अकनबा नोंग्लोय नुंगसिर की सक्तम लौदुना हौकिबा हिंगदा बांग्लादेश की खेपुपारा अमदी वेस्ट बंगाल की सागर आइलैंड तमना पुंगदा किलोमीटर 110 दगी 110 फावबगी चांगदा सिसिलखरे हौकिबा अहिंगदा लैंडफॉल की मफम अदु हानगी मफमदगी खरा खजिक होंदोगलगा बांग्लादेश की मंगोला अमदी वेस्ट बंगाल की सागर आइलैंड तमना पुंगदा किलोमीटर 110 दगी 110 फावबगी चांगदा सिचिलखरे नोंगलै नुंगसित रेमालना मरम ओइरगा ngasi amasung hayeng मेगी तांग 19 अमसुंग 19 आसाम की बराक तंपाक की जिला सिंगदा अकन मनोंग चुगनी हाइना इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ना चेक्सिलवा लाउथोखरे अदुगा मणिपुर यावना अवांग नोंपोक की राज्य सिंगदा मेगी तांग 19 फावबा पुंगदा किलोमीटर 90 फावबगी चांगदा नोंग नुंगसित अमदी अखाक अरावा लोइनाना अकन मनोंग चुरबा याय हाइरि जयपुर दा मिलाल कसार पना की लमजिंग मखादा मितई मयेक तमनबगी जयपुर पना सेमख्रे मिफम असिदा मिलाल कसार की प्रेसिडेंट L शरद चंद्र ना मिफम अपो M बाबातोन BB मोतुआना चीफ गेस्ट L नीलचंद्र ना स्पेशल गेस्ट थांगजम प्रेजेंट प्रेसिडेंट माइफा TH सनाथोय एक्स प्रेसिडेंट अम्पाल अथोकपम इपोतोन प्रेसिडेंट मणिपुरी साहित्य परिषद जयपुर मसा W सुरेंद्र सेक्रेटरी साहित्य परिषद जयपुर मसा थिएटर एक्टिविस्ट मणिकुमार नारेमचाना चिंबा मियोय सिंगना मिफम द सरुक जाखी मिफम द कुबना खनरबा मतुंगदा मिलाल जयपुर मसा सेमकी जयपुर मिलाल मसा की थौ पुगदबा सिंगदी लेचोंबम राकेश प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी ओइना मेलेम विकास लोइनाना मियोय कुनमा थोइना साबा मिलाल जयपुर मसा सेमकी मिफम न मितै मेयकपु पाक्सना संदोकनबगी वारेप सिंग लौकी हौरंगबम सिरदिना प्रोग्राम कंडक्ट तौबिकी अरोइबदा BB मुतुआना इबा मंग ताइबंग अमसुंग आई हाइबा बेंगोली अमसुंग मितै मेयकना इबा लाइरिक अमसु माइखुम हांगदोखी लखीपुर खुमन मनिंग लेकाइगी लाइरेंजम थंबाल सिंह की चही चामा सुब मपोक नुमित महाकी मुंग मनुंगना सिंधुना ngarang पांगथोखरे थौरमदा आरामबम गौरकोपाल पोथारब पोस्टल सुपरिटेंडेंट ना मिथुंगलेन अमसुंग नीलमणि सिंहना इकाई खुमनजब मिथुंग ओइना सरुक याखी इंगुदम नीलबिरना इमुंग मनुंगी बहुत सिन्ना तराम नोपगी वारोल थमखी पनबयाई लाइरेंजम थंबाल लखीपुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर दा वैक्सीनेटर ओइना थबक चंगब मतुंग हेल्थ सेंटर असिमक्तदगी हेल्थ असिस्टेंट ओइना 1958 दा थबक दगी पथाखी
Manipuri Pensioners Welfare Association Lakhipur nasu handakta National Pensioners Day ka mari lenana ikai khumnaba utkrabani Lakhipur namnian kuman da koi apu pagi maming na laidan jam roton singo apu pagi maming na laidan jam ongbe tampak lai debi kawi masa di tahina kun manga surpa matamda wongja lagaji hawbam Sri Mohan Singogi masa nupi Gasni debi ga punsi lai kunoiti mati maca taruk ni Sonai Kalibari Mitei Khunda Khomdram Buddhachandra ki sangaida Sonai Constituency Manipuri Welfare Society na sinlangduna Manipur dagi lengpirakhiba ningthemsa sanayema Saisakpa Hamomnaba Amadi Atei Oja Singhi Mapamda Sonai Constituency Manipuri Development Society Amadi Sonai Thangta Kalibarina Lengyan Fijantuna Ikai Kumnakre Thauramda CH Nabakumar O Nilu L Nandababu H Ranjit na Jingba Miyoi Singnawanganki Tripura da Chayol Amachupna Chatharakiba Thangtagi Awareness Amasung Cultural Program Ngasiloi Silagani Manipur dagi Oriental Martial Art and Cultural Association Singzamaina JB Association of Tripura ga kusam naraga ngarang Dhaka Parida Thangta Amasung Kunung Isegi Tharumama Pangthoki Agartala dagi Kha Pangna Sipahi Jala District ki Manung Chanbada Dhaka Bari Mitei Khungangda Tharumasi Chinglemna Pangthoki Masigi Mamangda Naran Khamar Chongthamia Complex da Athobagi Maphamda Shraddhanjali Katki Thauramda Manipur dagi Isaida Omesori Kangujam Henthoibi Oinam Thangta da Joshi Ningombam Priyananda Kongram S Suresh Abhinas Sanasam Amadi Daimon Jendre Mam Sarukjaki Dhaka Bari Khungangi Saknairaba Ahal Thongnaujam Gojendra Irom Gobin Gorobabu Nanda Sharma Maitham Khirmani Amadi Haikrujam Ramendra na Chingbana Maira Chukatuna Thoromada Hudokpiki Thoromasiga Mari Lenana Thangta Kunungisei Khongjom Parbana Chingba Pangthoki Haina Agartala Tagi Phangba Pawa Sina Hairi Public Library Mayang Imphala Sinduna Asem Memchana Ibawari Machagi Lairik Nungsi Manduna Ngarang Manipur Press Club ki Loktak Holda Manipuri Literary Society ki President N. Kiran Kumar na Chief Guest Library Asigi President Jabesta Sanjebana President Amasung Library Asigi Advisor Laidharam Birendra Creative Writer Nabakanta Nongmai Kapamna Mathangsidna Guest of Honor Sing Oibiki Kakching Kuno College ki Assistant Professor Ningthau Khongjam Sundari Debina Marik Chumna Ngangki Welcome Address na Library Asigi Founder Member Ajit Kumar Sharma na Piki Thorumasigi Anchor na Rakesh Naurem na Oibiki Thakat Wahai na Rita Thoksom na Piki Thorumgi Nungi Oiba Warol Library Asigi General Secretary Thongnaujam Pramodini na Thambiki AIB Asina PG ki Mairi Haina Mingthonba Sairengi Lairik Ama Krista Kumjali Singaniga Kun November Thada Fongkre Handaki Asina AIB Asigi Anisuba Lairik ne Lairik Pongmaka Mari Lenana AIB Kuntra Tarugna Saireng Saidinaba Ama Ima Kolgi Founder President Dr. Rajkumar Gunachandra na Prasai Tauduna Pangthoki Saknai Raba Kabi Dr. Randhoni RK Indira Bilendrajit Tilem Sarat Chandra Ningthaujamba Sorokhaibam Debendra Gandhi Lauriam Anesori Komanthem Moirangthem Netrajit Amasung Linthoi Luang Chanuna Chingba Miyoi Singna Saireng Pathoki All Jiribam Sports Association AJSN Sinduna Jiribam Higher Secondary School ki Sanapungda Team Kunithoina Sarukjaduna Sanariba Ahanba Mazarun Bibi Memorial Senior Futsal Tournament 2024 gi Ngarang Sanakiba Ahanba match ta Leisem B team na Anandamoi Club po goal 32 mga tamay tiba piki aduga ani suba match ta na Sinlon Club B na Ichel Club po goal ani suino tamay tiba piki
Match sing asi A Joy Kumar, KS Nilkamal amasung Aziz Haidarna conduct tawbiki. Tournament asiki ngasi sanagadaba ahanba match nungtilgi pung ahum taba matamda Laisem A amasung Sonapur GPS B ga sanagani. Ani suba match tana nungtilgi pung mari taba matamda KMYC ga Sinlon Club A ga sanagani. District Kang Association Jiribam na sinduna Jiribam gi Babu Parada laiba Lamlen Community Hall kam Kangsangda Tim Nipan na sarug jaduna sanariba Tramathoi suba Asangbam Lakiton Devi Memorial Mix Kang Tournament 2024 gi ngarang sanakiba match ta LEC B team na MNC bu Panjal Tramathoi da maithiba piki match adu N Kiran Singh na referee aduga A Iboton Singh na scorer oibiki tournament asigi ngasi nungtil pung amataba matamda Lamlen Evergreen Club A ga mitei inat thaguluk ka sanagani ningsing bayai kang tournament asi asangbam biren amati magi machin manau singna makhoi gi leiki drapa mabok lakhiton gi bingda katsaba tournament ni Thabaki Pao Maharashtra gi maming leiraba private school amagi damak science maths SST amati sports tambi takpi gedaba oza khara launa nabagi damak application kauri apply to bining candidate singna chaliba me tha sigitang kunipan phawbagi manungda masagi biodata thabirakna bahairi interview silchar da pangthokani akupa marol gi damak mobile number 8055458483 number asida paw phobina bahairi Nungairaba Pao Khu tang chikpa nerve ki anaba khwang janglin gi anaba brain amadi BP stroke oiruba singi anaba kayabo digital clinical magnetology scanning therapy na layeng baya hale layeng asina hidak amata yaudana haksangi cell amadi vital organ singbu mathau ningthina pangthok handuna I tongta leiramba amot pasing sengdokpa ngamali amasung kidney liver heart amadi brain gi mapangal kankat handuna haksang phana thamba ngamali magnetology scanning therapy asigi kanaba lobiu nasimak lengsin birago energy healing center first floor smile market central road silchar 1 nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 13 dagi nungthil gi pung ama phawba layeng seri chief consultant Dr. M. Santikumar Singha lifestyle medicine consultant Harvard School of Medicine USA certified Rompur Part 2 dasu numit khudingi naturopathy gi makal makha layang patap season natuna layang bahujare advance booking gi damak mobile number 9706 554 286 natraga 9395 732 456 number asida call to birugo che ondona kauri ai malugram ni adu ada oda Santikumar gi magi ke no siga doctor gi pham siga temba siga ilak de gi layeng basiga maduna ai khong chikpa saba tauba kanna taw madu khara di phare Aroibata maruipa pau amukhanna Manipuri Welfare Society Ramprasadpur Dholai Kasarna Mairoi Singbu Taram Nokre Manipuri People's Front MPF ki ahum suba General Assembly mifam Guwahati da pangthokre Nonglei nuksit remal pungda kilometer chamaga taratagi chamaga kun phawbagi changda sisilakle Joypur da Milal Kasar gi makhada Joypur branch semkhre Tripura da Cheol amachupna chatharakiba exhibition amasung demonstration ki thorom masiloi silagani
Asem memchana iba wari machagi lairik nungsi manduna ngarang fongkre amasung jiribamda chathariba kang tournament ta ngasi LECA ga MITL ga sanagani. Lakhipur online YouTube channel gi pau sanduk chaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare.